patalo fatu le tai a fo so mamalo tatu di Yesu Kristo le tuon mato tama pa ia mato mai fo i mo pena to fai nai mato mai paso ma tu fa fo lo kana lo tama le tai a fo talo tama le mana na fa una ina le mo ya mato na fana mato fai fo le paso le lo fa mana le na fio tama tala fa no mo na fana ora fana mo mai fo i mai mo mai le tai a negara tama o pe Maria tu mau na me na fio tama no e ina o na Yesu amen amen ya o te patalo fatu fo le tai a fo le sua pa mamalo tatu ri kan Yesu Kristo ia ma fa filo ai tu fo i pa ia ma na mali o e fo mai mo mai ia ma fa ma fo ma le tai au o le o te patalo fatu ai ile suna ile na ule ma le toa ia o le tatu pa ia filia ia ma na malo fa na ma no sa mo patalo fa ile ia fa na me pa ia le tua ia le fa na me na mamalo ia fa na me pa ia le tua o fa pina foi fa le malu e fata fai tau langa e fia e tomo le neila lorani ia ona o tala ino le tala le e le tatu li o Yesu Kristo amene ia fata lo fatu le ai o fatu tua o le tino Kristo fata lo fatu fo i uoma pa ana pili la mane por kalami o lo mai moa mane tai au fata lo fatu le suma e whapia naina le suma e whaton ia mai Kreta ia mai wharitua ia Sara ia mai mawhalo ia mai mamalo e karesia i mamio o leo te whataru whatua neita e a fō i le suwapa mamalo o tātua li o Yesu Kristo amene ia neita e au ia o po iona tatu o atu po i o le tua amene o tatu tusi whaitau neita e au mo mai le tusi ale lua kon lito na matao e wha le tusi la apostolo Paulo i le karesia i kon lito amen o le whai upo sifuna bad o le whai leo le atato whai e fustato whamalosi nei tai au o le rutala o tatu matau pu nei tai au o pupunga o Paulo malona whilinga i le tala le lei o le whai upo sifuna bad o lo mātou le natu i mea wa aia a o mea e lewa aia a wa o mea ua wa aia e ngata mai ia a o mea e lewa aia e whaatawau ia o loo manatu o loo mātou le manatu i mea ua wa aia a o mea e lewa aia a wa o mea ua wa aia e ngata mai ia a o mea e lewa aia e whaatawau ia te iona o whai atu o le utala o tatou ta upu nei tai au o le whaatua o le o pōpua ngā o Paulo malona whiri ngā e le tala le ia a mai mai tau atu fo tātou le awhia mapai ia le atu i le tusi lea le ngāruenga la o apostolo i le tele fo i o whawhitawi ma mea sa whapena toi a umai le soifua le apostolo iana malanga i le tala ino le tala nei awa o le apostolo sa whapena ona whiwhiria ma walawina e le atua i ona finangalo e whai o ia mai po whiwhiria
e momoli le tala le inu ese. Amene. Mai le tala le taya wa ma le tu sina po ya apostolo ile kale si konito. Pai mai apostolo e mateo le o sa pali ma le amiu pepelo wa. Ele o whawhino hia po I mātou le nea whionga le atua wana. Ai mātou te awa o atu ma ta laki atu. Ni o mātou roto mo te ifu a le ukumoni. Pa mai o mātou lafu a I fo I mea na mātou māsiasi a ngā. Ai mātou te tu mau ma mātou whātou tu a. I lea liki. Awa o ria langa la. Na toe whātukuina mai o tātou rike o Yesu Keriso. Amin, o le mea e nau taki e le loto o le apostolo a e whātua I le atua. E ala I ona alupele o Yesu Keriso. Nanga o le apostolo o le ana api I le whaadinga o sātau. Amen. E mana tua fo ina. Nā watu le apostolo I tamaseko a e au mai fo I e au Cristiano ma tangata pa ia o le atua au I nā lea na tai ai o ia I anganga o le atua. Amen. Ia man na filifili ai o ia e le atua e whai ma apostolo o ese e momoni ai le finangalo o le atua. Amen. Le mea na e rau taki ai ma I fia le apostolo le Paulo. E a o wao le matako po sātau. Rawa e loa le le apostolo o lo na ola a toa le I le ia Keriso. Pepe le whai mai ia le apostolo. O le toe ola ia a o Keriso lo ola I te tonu ia te ia. Amen. Pepe la le whai mai e fo le tusila le mōmoko lito a. Alo mai o pasfofi tua. Mai e le awina mai e Keriso e papatiso a. Ana awina mai e fola le tala le lei a. Mai na e le o le poto ina ne I whaade au ngā ina. Le sātau o Keriso. Amen. O le mānai e o tala ale apostolo e whamalosi mai ai I kane sia a ngao matoe tusi matoe a wako mai matoe whamanatu mai I kane sia le sātau o Keriso a male maliwo o Yesu e toe whamanatu mai ai le apostolo I nu ese e tu mau ai pēro ratu whatuatua I le tātua ri o Yesu Keriso. Amen. Pela ona whai mai la le mōmoko nito lea o matau koe no whai o koe iwa ngase whai. Ai pei ona tūsia o mea e le I wa ai e mata e le I la ngona fo I e talina e le I o fo I le loto se tangata o mea I o saunia e le atua mo I tātou o e alofa I a te ia. A ua whaania mai ia mea e le atua ia I mātou I lona nganga awa e sue ifo le nganga I mea uma e o lava I le uinga no loto o le atua. Amen. Piko lana ona whai mai le e peru lea e peru sutasi alona whai koe tonu. A o le whatua tua o le whalango le I mea o whamoemoi ai. O le mautinoa lea o mea e leo waia. Ai ona o lea na tau le inai o e ana mua. O le whatua tua o tātou loa. Na whaia mea o mai lea whionga lea tua. Na whaia fo I mea ua wa aia I mea ua lea ani mai. A wao mea e baba ai o tātou mata. E le tau ona tātou
Patuatua iai a o mea e le o vaaia, o mea iai e tata'i ai lo tātou whatuatua. Nia i le o vaaia. Ina whamai kolose lea e mo whai ukusfuru. A wā na whaia e ia mea umanawa o mea i le lani ma mea i le lano lani. O mea o vaaia ma mea i le o vaaia. Ono whaari i mali sili ma whai pule na whaia e ia mea. Na whaia e ia mea umanawa. Na whaia mo ia. Amen. Ia. Ole a fionga pa ia le atua. Na whaia ia mea uma i le atua. Na whaia uma i le atua mea uma o le langi ma le lalulangi o li o le sika. Ai na whaia i le atua mea ia. Mo ia. Awa e ina ia tātou wifo i le atua. Awa o mea uma i o le siri ma whaipue. E ifo uma i le atua. Awa na whaia i le atua le lani ma le lalulangi ma tangata uma. O mea la ia, o le tau talaida whionga pa ia le atua, o nuna winga o mea uma lama nei, o mea uma lama e ifo i le atua. Amen. Awa e tatau ia i tātou, o na tātou ifo maturi vai i le atua, ia so uma. Awa o tātou o le pale e liki o ana ngāwena. E tatau ia i tātou, o na tātou wifo i le atua, ma tātou tō tutuli i le atua, wawai mai le upo le atua. E tō tutuli tuli vai uma i tau tau i la rau whai pa uma lo pa ia mara o mani. Pēlau na nau le apostolo o Paulo i le ekaresia i Korinto, i whapena fo i no tātou nau i le atua. Before we find many women, I maru fai upu mona. O mai ngā lugu e whaatasi o manama. Mori le. Mo e wana awina e le atua. Mo e wana rofa i le atua. Amen. O nena e fwere le tātou te e whamalosi atua i la vale. Le tātou kon kalame, le po tātou whaasoa i aso taitas. Ia tūtū mau peolo tātou whaatūtua le tātou ligo Yesu Keriso. Amen. Talia po i le whaonatanga, talia Yesu e whai maari o na whaola. I o tātou wōlanga. Ina ia tātou i tātou whangai le ola i whaonau. Awai le mwhai o na tātou. Ona tātou pa aia mea umai pifo e na ona whai mai ele. E whionga pa ia le atua le taia. Awai pe ona tūsia o mea ele iwa aia i mata. Ele i la ngona fo i taringa. Ele i loo fo i loto o se tangata. O mea ia ua sa unia le atua. Mo i lātou o e alofa ia te ia. O mea la ia le tau tala le whionga pa ia le atua. O mea uma ia e whaia le atua, mo i tātou, e a tātou talia whaangatanga. Tātou talia Yesu Keriso e whai maari i ma whaangatanga. Ona tātou pa aia lea mi whina ngalo le atua ma mea, o loo whina ngalo le atua e whai loa mai ai tātou, a wā pōlai fo e te mai moa mai nei tai hao. Ia a o oi fo i o se tangata e papena ona. Ona manuia lo ona ma ia whapena ona a vea oe ma se fo i e fula le tala le lei i lo tātua li o Yesu Keriso whai fo i oe ma auna e auna atuai i le atua ma nuna whinangano wa e leo to iei se taimi e mo tātua a o tātua maua le ola mani manus e whapena piona tātou whaia fo i se ni ngā luenga mo ni ngā luenga le lei mo le atua manu o tātou maua le marosi mai le alipi ma maua le ola awa o le tūma mau fo i lea
e tātou te watu ia i ai fo se poto e le se atamai i le se iloa o te mga kwa ata a umalava tātou wa umo tātou taimi e le whainam tātou whapea e se tātou toyo mai e whani le tātou wa mio ia po wālawa e oti roa oti ia e watu e tonga ma o wale watu e tonga ma tātou talia le ku whaatanga tātou talia Yesu Keriso e whai mahi ma whaona ni tātou ananga ina ia whape nāma maua e tātou le manuia o le atu Amen e pei ona nau nau le apostolo o Paulo i ekalesia Korinto e whape nā fo'i ona nau nau tātou loto i le ani Amen e pei fo'i ona fia le apostolo e a'o i le mata upo sata e tatau fo'i ona tātou fia e whapena ona tātou tau talatala i le mata upo sata Amen a wā olo i ai le ona o tātou ali'i o Yesu Keriso olo i ai le ona a wana maliu lava Yesu Keriso e whai le tongi ola mo i tātou Nena na fio mai ai lo tātou ali'i o Yesu a wā o lea tua o lia o le anana aina liu tino tangata e ala i o ngaro pele o Yesu Keriso e a fio mai e whatau una le le tongi ola mo tātou Amen o mea nā tātou te tu mawelo tātou whatua tua e pei fo i ona whatua tua le apostolo ia e tatau fo le tātou ona tātou whatua tua o tātou te ai atu loa mea fo i ewa mea i o tātou te loa tua i wai i ei whalinga i māsani te iari o tau whetui ai i whātua ai ane ima nino le whiona pa ia atu ia tātou whātua i mea i leo vaia mea leo vaia o tātou mata ai mawhai o na tātou vaia mea nā i le whaatua a wale whai mene a whiona pa ia atu o le whātua fo na tau le ina ai e ana mua Amen a wai whai mai le whiona pa ia atu o e na whātua na mua i le iwa ai lātou i mea na whātua i le iwa ai a leo o manuia ai tātou ai na tau le ina i lātou i le whaatua na oa lātou ma sāma vali lātou i mea na whetarai i le tua i lātou i nātai ai na oa i le whaatua ai na tau le ina i lātou i le whaatua Amen au tātou i lani ia tātou whātua au tātou te whiu mo whia i whātua au foi tātou te whiu mo whia i te tana au foi tātou te whiu mo whia i lana puna au wā o mea ia e o mai e le manuia o le atua i le tangata whātua
mai au e na talia o ia ma fa'atuatua i lona soafa mai na ia apatu iai lea manuia ina ia avea i latou ma fanau o le atua fa'atuatua o le a le nofoaga gai te iai magalue ai po o totonu o le ekalesia po o fea lava se vaega o to'ofia ai oe te galue ai galue ma le fa'amalu galue ma le fa'atuatua i le atua tatou fa'atuatua i le atua ma tatou fiafia i le atua ma tatou alolofa i le atua auau le atua lena te aumai e le ola aumai le malosi aumai le fa'amalūloga o mea uma lava lea tatou te maua le lalolagi nei o mea uma lava e aumai e le atua o le mea le au ai e tatou ona tatou alolofa i le atua aua ana le senoa le atua e tatou te lē maua e tatou te lē fa'apenei ai ona o lona alofa tumua lea tatou te fa'apenei ai amene lele au ai e tatou ona tatou mafuta ma alolofa i le atua tatou alolofa i le atua e ala i lona alopele o iesu keriso na auina mai ai le atua lona alopele e totasi excuse me e fai le tomiona mo tatou o lona alofa tumua o le ala tatou te ola i le alofa tumua o le atua o le ala malala tatou leaga mo le tatou sesē ma mea leaga po o mea fa'aleatulu tatou te faia lelei lalolagi au le alofa o le atua lelei mavae ona o tatou o le pale ali'i o galuega a le atua e lē mafai ona tulafoaʻina i tatou i le atua lana o lana galuega na faia o tatou o lana fanau o tatou la o lana fanau fa'atuatua e tatau foi ona tatou alolofa i le atua a o tatou mau o le malosi tatou mau le ola Wapi ona ta'uleleina le ia i ea na mua na fa'atuatua a pena foi tatou i vaitau nei a tatou fa'atuatua i le atua e ta'ulelei fo'i tatou i le atua auā lae silafia lelei i le atua o lae tatou te fa'atuatua ia te ia ia tatou fa'asoana nei taeao se taimi fa nei taeao ia ta'ape'ape atu fo'i ia tagata i fe'au fo'i ma galuega tio te mafaiva ia o uei fo'i o atu fo'i ame ia nai fanau ia o'aoga ia fa'apena ona iai le manuia o le atua ia te outo'uma lava o e fo'i ona nofo i tonu o fale ia fa'apena ona ia le alofa o le atua ia alofa tamā e sausauina i tatou uma lava le mana o lona toto le na tailea auina mai ana agelu au agelu paia e afio ma tolau api ma lotolotoi nofoaga tatou teiai ina ia tatou maua le manuia ma le alofa mai le atua amena ia o te fa'atalofa atu se o uso pele lava lea o pule i ala tuputala ma lo soifua pule i ala tai lava ia te o le uso le nofo tatalo
tai whaatasi mai nei tai au. Soifua manuia. Excuse me. Ia pe ole o mea nā le a fo. E whaasoa atu ai fo nei tai au a. Ia mawhaido atu ai fo i whina ngano le atua. Ia I tātou le au whātuatua o le tino Keriso. Ia tātou tutu mau la pai whātuatua. Amen. Ia, nei aso I ona talano atu foi ona o le ata api foi I fuwhanga umo nei aso a ia whapena foi ona whātumu I tātou le upo le atu. Amen. Ina ia whapena ona tātou mawai pia le alo whātumu ona tātou hiri o Yesu Keriso. Nei aso tātou sama mali ma le atua, tātou hōwhoi ma le atua, tātou whamasani ma le atua. Whaisou taimi mo le atua. Aua le nau te leo tātou roto I mea nei la mani. Ia whaisou tātou taimi mo le atua. Tātou te manuia. Amen. Ia. O le tātou whaasona nei tai au, ta maa, whaatai tele lau pio. Wai o le whaasona lau whanau, whaatai ta mai o wangari nei, whaatai longa lofa, whaatai ta mai lau whaakunga. Mātou mawai pēr manuia mani alofa mai lau pio. Whaatai foi ta mai. Ia I lātou umarama na mai moa, ma whaafonga ma nei tai au. Ia whaamanuia I lātou uma. Whamanuia o lātou hainga, whamanuia na ia lātou whanau. Ia maua pe mātou le manuia ma le alofa mai lau whio. Ina ia ia lava tamā o mai Yesu. Amen. Amen. Ia. O le tātou whaasona nei tai au. Ia ai o te whaftai atu. So e whaftai atu fo I se o uso pele le o pule iala whaatasi mai nei tai au. Ia, whaftai atu fo I sungai whawhiangainga mō lātou paritua. Ia, o uso fo I matua ngā pele le ali I o ano ma whanau. Ia, o fo I ma whanga pele lava nei por kalama sa whaatasi ma mafuta mai ma mai moa mai nei tai au. Ia. Ia manu te leina lava nei aso. I le alofa ma le anga le lei o le atu. Soifua. Alofa atu pule iala.